Biyag ti tao. Sir Eddie, intimplaan kay tigatas mo. Adtoy, oh. Ha? Ne, agyaman aktere ha. Ala, edi sumlatan di talami sa ita. Diyak pa'y ngamin makaturog, sir. Mabalin ka diti makisistorya kada kayo. Ha? Awa na. Ala, agtugaw ka, tere. Amom, sir. Mano abulan nga agtrab-trabaho ak diti balayo kas babaunan. Adon tinadlaw ko ken ka. Ha? Kas kumaitian niya, tere. Nasingpet ka nga amo. Mano ti kasken ka. Guwapo ka lang arudan. Nasingpet ka pa eh. Agyaman aktere ha. Ngam saan ang agwapo? Sakto lang. Saan man, sir? Nagtaer ka. Sikat ti katairan na lalaki ang nakitak di tirabaw ti daga. Anya? Imposible mo tayo tanatere. Amo ka bulbulan nak. Ala, saan man, sir? Pudno ti bagbagak. Nagtaer kang agpaiso. Apay, awan pa'y nobyam, Sir Eddie? Jak masango tayo ta. Busy akiti trabaho. Jak masango ti mapanagaram. Ay, sayang. Nubak nangak ko ma. Agpaaramakken ka. Ha? Saan ka di? Joke lang day, jay, sir. Ore asino mo't siguro a babae. Talaga makayawan iti kinataer mo. Naidumduma nga minti kinagwapom, sir. Makapahawi si Tirik na. Promise. Di ka man, Terry. Di nakbulain. Ta sa anak anataer. Iso nga ro da mabay na nga agar. Taamangan lumabas teta. Tawan ikarakarit ko agwapo alangak. Ala, kat no nagwapo ka, sir. Promise, patyanak. Siya kunti mangibagbaga. Sika agad di tinapintas, Terry. Ore na pintasak no pobre akmat. Baba unanak laeng. Awan mangayat kanya kabak nang. Awan mo't ikarkarit ko akinabak nang, sir. No siya ka may isa. Saan aday tati panghibasarak iti panagayat? Ha? No di kat iti ugali, Terry. Napintasak. Kat amo ka masulisog ko ni Sir Eddie. Imposible asaan ang maawis tirik na na kanyak. No kanayunak timang pasablog kan kwa na. Gapoy ti day siya na ibagana. Asaan gayam at ikinabak ng tipangibasaran na iti panagayat na iti may sa babae. Na ikanak itinamnama. At dalakit di pan nakaikarik kwa na. Iso nga aramidag mati amin akabaulak. Tapno mapansin ni Sir Eddie. Pasabluga ka pasablugan. Tapno mamati kanyak. Ibagak latagwapo nga oray saan mo't. Dagito iti ibadok. Short pan kan naingpis asando. Kan kanayon at dagdigos. Tapno kanayon mat alabang luak. Apayakas tatibadom, Terry. Naka-short pan ka. Kan naging pista santom. Dagaanganak ngamin, madam. Apay, awan na ingpis sa pajama kan t-shirt mo. Tayso tiyo sarap. Ay, hawan nga rod, madam. Ayan dagitay intad ko kan kabadom ngay. Naingpis mo't nagijaya. Intad kun kaninanang ko tapang bakit nagijay. Kan medyo nailit ngamin. Anya. Kat, apay nga rod, naka-lipstick kan naka-makeup ka. Kat adda ka lang mo't dito o nagtibalay. Ay, kwa. Impadas ko lang amin tayo in-order ko iti online, madam. Unay mo't dito nga amo kon. Manakipyang. Oh. Apayakas tati panangkitam kanyak, Terry. Apayakitaan nak iti pangato kan pababa. Ay, awan ma'am. Nagpintas kayo ngamin. Kasla kay la artista. Ala, ingka kidiagluton tamabisin akon. Mangsigang kaitiikan ta iso ti kayat ko asidaan. Uwan, madam.
no maibaw ing timat ang anak mo kanyak. Duatan ton nga amo dito abalay, Madam Sita. Ha? Di nak tumabalin na baun-baunan. Good morning, Sir Eddie. Intimplaan kiti chocolate drink mo. Ne, nagsaba ka nagring Tere. When sir, tapno mapagserbian kayo na imbag ka ni Madam Sita. Talaga nagagat ka, Tere. Naiduma kang aming galagiti nagbalin ababaunan mi ti kalabas. Kasingpet ka ba? Naasikaso ka, Tere. Thank you, Sir Eddie. Nalagaan nga mintirik na kada kayo nga agina. Kasla na bayagan nga gamo tayo. Aywan, thank you gayam iti sweldo kiti na minsan nga aldaw. Nakagata nga kiti napinta sa badok. Bagay kumatlang ti ginatang ko ang 90s ko, sir. Pinapintas nak da iti abadok. Uwan. Bagay mo. Ngamuray saan akas tatibadong, talaga napintas ka, Tere. As lang arod saan mo abagay tagbari na katulong. Kasta ka di, sir. Ay, thank you, Sir Eddie. Nagkaar ka. Thank you mat Tere. Mama, kuyugag ni Tere amapan makitsenda. O sarin mitilugan, tapnusan amarigatan. Tado ka no tigatangan na. Makadlawa ko na, Eddie. Masansan matan ti panagkuyog yo iti babaunan. Kanayon samatan ngagpakuyog kan ka. Tultulungak laang mama. Tamang ano din na maawit dagiti gatangan na. Neh, kita ama. Amangan mat no sulisugan na kaday di ababaunan, Eddie. Ha, ni mamamat. Tila'y bagbaga na. Ibagbagak lang ti mabali na mapasamak. Posible ang mapasamak dayta. Ngamin, adda nadlaw ko agaraw day di ateri. Adda ampang na. Kasla kayat na ti agpaaram kan ka. Apay, no kastaman bilang, dagas ka di mama. Anyat kayat mo asawan. Balasang ni Tere, baruak mat mama. No bilang tag ginusto kami, awan dagas na, tagpada kami anawaya. Anya. Edi, kayat mo ti babaunan ngagbalin nga asawa. Awan dagas na mama, nagagat ni Tere. Kan naasikaso, nasingpad. Kunak topay kat. Podno ti atap ko. Sinulisog na kalakit ni Dayjay at Tere. O sige, mama. Baliwan tayo tagsarita. Tane, aldawan. Agyaman na kiti kinaimbag mo kanyak, Eddie, ha? I love you. I love you too, Tere. Baragsa ka na. Gamin, ginayat mo tikas kanya. Asaan agwapo. Asla saan ka may bagay kan ka. Tanakapimpintas ka, Tere. Si Kakit Dimat. Siya kiti ati sana may bagay kan ka. Ngamin baknang kayo. Idinto ta siya. Marigri ka taklaan. Kat ti pagdanagak. Amangan no di nakayat ni mamam. Amangan no agungat no maamuan na ti may papaniti relasyon ta. Siyak ti makamukin ni mama. Siyak ti masuro. Saan nga iso? Oh, mama, apay kasta tila ngayon nga imay dito'y balay. Adda ka di problema? Ay, jay atim makulkul laapan san ti panunot na. Apay ka di, mama. Kasano, agayat iti babaunan mi. Anya? Ay, kat, anya nga rod. Awan maaramidan nyo, mama. Napintas mat nga minjay babaunan ninyo. Sa nakmat anapili ti agbalin a manugang. Oray sana baknang, basta nasingpat kumamot Apay, saan anasingpot ni Terry ababaon ninyo? Ay, mama. Adda nga rod nadlaw ko kankwa na anak ko. Kaslad da sa baling o ugali na. Ha? Masigurado, naturturay to day jay ngam jay kapsat mo. Madanaga na, ang mga ano anderan nanto ni Eddie. Kasta nga tangag paiso, mama. Sapay kumaata saan? Adayo tiriknak iti babaunan. Kaslad datang tangsit day jay. Siyempre, di nalakayat nga ipadlaw, tagtrab-trabaho ka ngarod kada kami.
Ngam kaslad dalimad nga ugali na adyak kursonada, anak ko. Kat, bagbagaan nyo ni Eddie mama. Ibagayo tapaliiwan na pa'y anaimbag ti ugali jay nobya na. Saan aga puta napintas tilangan na, kat napintas matan ti kaunggan na. Taad dadagitay napintas, ngam nagalas ti ugali na. Saan mo't kati nga amin, ngam addalat takas na, mama. Saan kalapdan ang makiinayat, anak ko? Ngam pangaasim, tadi kag dardarasutos. Paliwam kumapay anaimbag ti ugali ni Terry. Napaliw kong ti ugali na mama. Nagagad, naasikaso, kan nasingpat. Anak, saan nga amin na kinasaya at ti maysa tao katagpayso? Ado ti peke itan a kinasingpet. Mama, Saan ngagpilpili iti pakiinayatam, anak ko? Ngagpilyam kumamot tay nasaya at ti ugali na. kat nasaya man ti ugali ni Terry, mama. Basta paliiwam pa'y nga umuna ti ugali na. Di ka kumaagdardarasudos, anak ko. Naimbag man ta nakalagip ka nagawid, anak ko. Wala nanang, kadwak tinobyo ka nagawid ni Eddie. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Ay ikastamot kan ka, Barok. Tsak amo nga dagaya mo nobyo to'y anak ko. Baknang ni Eddie, nanang. Iso diyo tagibasitan, ha? Anak ti amok ni Eddie. Ang gamita, nobyo kon. Ay ikasta aya. Ala, nakababain pa kit din. Nakurapay kami laang, Barok. Saan kami amay kari iti pamilyayo? Saan kami abaknang? Anya nga iti kinayat mo iti anak ko, Barok. Nagagat, kan nasingpat ni Terry, nana. Dahita tinangayatakin ko, ana. Ha? Ala, ingkay kat gumatangan iti mamerienda iti store. Nabanlog kami ang nagbiyahe, nanang. Siya kung timapan gumatang, Terry. Sa dino ka di abanda ti ayon ti store dito, eh. Isakon, Barok. Asidaglaang mati store dito, eh. Bay ama ni nanang timapan gumatang, hani. Ikamlatan iti paggatang na. O, sige. O, at iti igatang yo, nana. Eh di, jak kayatan ti agnaag dito'y balayo. Ha? Apa, Terry? Ada ka di saan mo ano gustuhan dito, balay? Jay inam Ipadlaw na lang di na kaya taparakan ka. Nakamiso uta ka na yun, kundi nakasarsarita. Ay, style na lang di kasyahay, Terry. Talaga kit ya di na kaya taparakan ka. Tadi na kaya't nga agkasarta. Tingamin kahit ni mama. Amunta ka no pa anong bag ti ugalit itong galmaysa. Saan mo ta na masapul dayta? Tamong mo ti ugalik, saan ka di? Among mo ta nasing putak. Wen, Terry. Pumanaw talaangan diti balayo, Eddie. Ha? Papananta kayo no pumanaw ta dito, eh. Di mo kunain nga agawid tayo dyan lugar yo. Di mat agmay-may sa nilulom ijidakkel abalay na. Apay no ijayan ti pagnaadan ta? Mabalin matkit di. O sige, umakar talahangan ijay, Terry. Di ka pumanaw, Eddie. No kaya't ni Terry ti pumanaw, isolaan. Di ka sumurot kan ko na. Mama, suportaran da kumalatan iti kahit kung aramiden. Tapakaragsakak da ito, eh. Talaga natangken ti ulom. Kunak met nga amumpay anaimbag ti ugali day ta, Terry. Apay, di mo madlaw ti pudno anasingpat kan ti agin sisingpat lang. Laglagi pa anak ko. Adon dagiti tattao ita analaingag pamarang. Awan marami dakong talagang awan pa nagtalat yung kini Terry, mama. Basta siya, napanag nagakti kinasingpat ken kinagagat na babae. Iso ala dingitak, no jak mapatgan ti kaat yo mapasamak. Jak laim pagaraw. Agayan ayat kayo magayam kini Terry. Apaw. Sana kayat ni mama para kanyak ni Terry. Yung ayat at tinubyak. Apaya din na kayat. Gaputa katulong lang. Wan siguro, lolo. Ay, saus.
Anwam tibak nang no suberbiyada mag. Ugali, tikang rulaan na kita, mapo. Sana atila nga, wano kasasaan itibiyag. Nasingbot ni Terry. Kidawag ang makipagnad kami pala dito balayo. Ay, sige lang. Awang problema mo. Apag isaw, nakabakasyon ti babaunin dito. Tagsakit ti amana. Nasayaan mo. Tapos nakadwa dito balaya po. Agyaman kami, lolo. Adtuhin ti gatas yun, lolo. Agyaman akbalasang ko. Saan lagayam anasing puti nobya ti apo ko? Nagagatpay. Agyaman nak, lolo. Nagsisilap dagiti alahas dayto alakaya. Nagado ti singsing na. At dapay kwintas kan riluna. Ure at dalahang diti unag ti balay na. Nakaalahas latta. Neng, unay mo na ita panangkitam kanya kontere. Ay kwa. Kaya't yuta masahyak ti bukot yu, lolo. Ay, sigurado ka. Ang mga nuagong ganiid. Ang mga nuagimong. Saan, lolo? Tamo namat anasi kaso akiti babakit kan lalakay. Alamang nga raw, balasang ko. Masahiyam man ti buko ko. Okay, lolo. Aday ta. Ay sus. Madlaw nga ado ti lamiis iti bukot yu Ay na, nagbayatan. Makaginawa ti bukod ko Sige lang, lolo. Nanaman nyo ti panang masahek iti bukot yu. Inayadak nga ikatan ti kwintas na. Igiddan ko iti panang masahek. Tapno saan na amadlaw. Ay na, maiturog ko no sabot no kastilan. Sige lang, lolo. Enjoyin nyo na naman ti panang masahek kada kayo, ha? Naikat kunti kwintas na. Ibulsak at dagusan. Awan nakikita yu a kwintas, de, tere. Awan mo tantay kwintas ko. Naragrag ko. Nangikan nyo ay lolo? Dama, ikatanday day. Nakasuot lakta kanya. Awan matay. Ala! Amang ano napugsat kat natinag. Ngam, awan mo't nakita kiti nagwalisak. Wano saan? Amang ano nalipatan nyo tinangikabilan nyo, lolo. Nalipatan nyo sa amat nga inikat nyo. Oh, nga ta. Sanak pa'y mga kabaw. Itikas ta nga edad yo, talaga mapanan ti panagkabaw yo, lolo. Ang bayan nyo, tatumulong kami ngagsapol. Ay, man, tanay, napatagkan na dahil di akwintas. Manaw, tigas di akwintas. Naidumduma. Kaya tiyo, tadalusak dagita kukuyo, lolo? Magagit kaya, balasan ka. Wan, nakaluto ak matan. Isa dalusak dagita kukuyo, tani. Nagatid dugan kan nagrurugit. Alang ka raw, balasan ka. Taituro ko man dito tumba-tumba, tugaw ka. Bayat ti palang dalos mo iti kukok. O sige, lolo. Riingan kay to no nalpasan. Adeta, naikat ko ti daddu maasing-sing na adina na puutan. Kan uray ti rilona, inalakon. Dinak basta mapabasol da ito eh. Tawan ebidensya na. Lolo? Lolo, agreeing kayon. Nakatulog akong mga paysa. Nadalo sa akong dagiti kukuyo, lolo. Ay na, agyaman na ka raw, palasang ka.
Di agawid aki di lugar mi. Ikan na kiti kwarta ha, tagumata nga kiti kasapulan ti inak. Okay, Terry. Kano nga gawid ka? Inton bigat, sa pagtagbiyahe. No nairon ako mga awan trabaho, tadwata nga gawid. Madami kami ng sirik ko no bigat. Wen, sumrak ka. Di kaglanglangan. Sayang tal daw mo. Siyaklatan tagawin. Nang, bantayan nyo ti aparador ko dito balay ah. Anda na patagakarga day ta. Anyat karga na aya. Basta na patagabanag. Di pampanawan ti balay sana nakalak ah. Ipadlak yo ka na yun. Wen, sana balay tadamat tulbag ta aparador mo anak ko. Nalakalaman dadaal ti tulbag na. Isabantayan nyo lata. Sita, anak. Apay nga saban ni Pudim tanda ede. Kanti nobya na ijay balay. Ado ti mapukpo kawagamit ko. Pati alahas ko napukaw ti daduma. Anya, kunak tumat ngamin idi kada kayo. Apakabitan tayo iti CCTV ti balayo. Ngamdiyo kayat. Kaya't kung san anak ko. Narigat ngamin tagpabason na wan ebidensya. Sige tatang, paikan tayo. Ngamdi tayo ibagbaga kadagiti duwa. Terry, kumusta? Ad-adapi mintas ka. Ha? Kenneth? Si Kadaytan? Siyak na ron. Di na mabigbigan na ya. Nagwapo ka mo't una yan. Bimo daw kan bimakad di pa magimanagyan ijay syudad ah. Saan mo't unay? Kumusta? Balasan ka pa Siyak, baruak pa Wen, balasang akpay Kenneth. Terry, balagip mo ka di tinapalabas ta idi high school ta? Kwa? Una. Jak malipatan day jay, Kenneth. Mabali na rumor ta. Inta mga ni Jaylee. Pagis-istoryaan ta. Sure, Kenneth. Kunam a restaurant ti papananta. Ngam hotel matan dito Kailiw ka ngamin, Terry. Ay, ayatan ka. Ay ayatan kamot nga aging gaita, Kenneth. Kunak no nang asawa kan, ngam saan pa'y mo't kayam. Isublita tinapalabas ta. Wen, Kenneth. Basta palubusan na ko mga agtrabaho iti syudad, Tapnan da kwartata. Wen, Terry. Di ka madanagan. Agurnong ta iti pagkasarta. Kasapulak ti kwarta, Eddie. Masakit nga ni nanang, aday di ospital. Anya? Kat kumusta? Anya ti sakit na? Saan da pa'y mo't nga amo? Madama pa'y latipan na ka-examen na. Ngamkit di naka-confine. Anya? O sige, takuyugan kantong agawid. Ay, saanan? Sayang ti trabahom naglangan ka. Sayang ti sweldom. Syaklatan. Kabalakmat. Basta ikan nakiti kwarta nga agawid ha. Awan paggatang ko iti agas ti ina. O sige, ikan ka, Terry. Aday ta. Naala kong dagiti kwarta jela kay dito kabinet na. Amok dayan ti tulbog ti kabinet na. Iso analo katak adagos. Ikarga kadagos dagito iti bag ko. Sa aktor muaren. Dakkelan da ito agatad apang rugyan mi ka ni Kenneth. Ni Kenneth ay ayatak. Jack ay ayatan ni Eddie. Kwarta lang ang ti kinayat ko kan kuana. Rumara kong dito silad ni Lolo. Tagrubwatak mutin nga agawin di jay probinsya. Di kan palubusan nga agsubli dya syudad, Terry. Agtagibalay ka. Tasyak ti manggit. Ngam, awan kwartata no jak trabaho, Kenneth. Siyak na ron tagtrabaho. Ni, mabita nga. Sungbatak ti awag ko. Panawan ka pa dito Hello? Hello, Terry. Kaano kang agawid? Ay, kwa. Sorry Diya ko nagsubli dita. Iso alipatan na kon, Eddie. Bye. Mama, pinanawan na kong tilobya. Suruta ka dya balay da. Sakbay asangitam day siya babae. Buyaon pa'y day to yan ako. Naala day to iti CCTV ni Lolo Mijay balay na.
Ha? Kanya day ta, mama. Buyaam ti aramid jay nobyam. Ti panang takaw na iti kwarta ni lolom. Ha? Agtatakaw jay nobyam, anak ko. Kunak tumeng ngamin, asan ang mapagtalkan day jay a babae. Apay ka di nga agkaraawag ka, Eddie. Imbagak lang arudan alipatan na kun. Wen, amo kun no apay at di mong kaya tagsubli dito eh. Kaputagdan ng isukatang kanyak. Ha? Yang sana na ito ti makagapo, no apay kay mawagak. Kaya kala kapag saganain, ta itarumda ka. Gapo iti panagtakaw mo dito balay ni Lolo. Dakkel ti ebidensya mi. Anya? Eddie, please. Di da kumamot idarom. Isablik dagiti tinakaw ko basta di da kidarom. Lading ito, Terry. Ngam sangwang tinagbasulam. Manangal lilaw. Nakabalo din ni Terry, anak ko. Pagawanan dak, mama. No jak impangag ti pamagbagayo kanya kidi. Hala, okay lang, anak ko. Tinapatag, saan ka nailawan anang ikasar iti dayjay a babae? Dandan ni nakaasawa ka iti agtatakaw kan manangal lilaw. Ni Kenneth ngay. Apay asan nyo akadwa nga imay diti pagbaludan, nanang. Ay, awanan nangasawan iti sa balay. Anya? Di mo namnamaad ni Kenneth. Tadi nakakanon pagan ano. Naupay kanukan kan, iso nagsapol iti sa balay. Anya? Apay akas ti tinagtungtong palak, nanang. Naibalod lang arudan. Pinanawan nakpay tinay ayat ko alalaki. Pag nakmamday tan, anak ko. Sapay kumatagbalbaliw kan. Amom amade ngam apay nga inaramid mo. Isu nga ikarom ati nagbasulam. Pasensya kay lakuman, nanang. Pakaibabay na nyo ti inaramid ko. Nala, pagpampanunutam dayta, anak ko. Agbalbaliw ka kuman. Biyag, di tao. Apaw! Anyat orasan, Alvin. Ngam ita ka lang nga agawid. Kaslawan pamilyang awidam Mari na dya. Pasensya ka na. Naimasan mi kin ni pare Alvin. Tinaginom. Ngam sa nabali, mare. Tapasit lang mit kiti. Basit nga! Di nantupay ka ba na yawid ti bagina? Katsi kamot, pare Eric. Di mo kumamot itulok ang mabartek ti kasta unay to'y asawak Mala, sumurkan, Alvin. Isarag ko. Tadi nakabaylan ti bagina. Humaygan, pare. Nuda kayo tinagkuyog, kaslawanan ti bigat. Tanalabas ti panaginumyo. Intun sumarunuman? Kadimon aw-awisin nila kay ko? Tawan na sayahat nga ramid yun, nagkadwa kayo. Pasensya ka lang ko man Mari na dya. Basta nagkuyog kayo. Nabartek kayo, no agawid kayo. Ala, agawid ka mo tun, pare Eric. Agyaman na klaangan iti panangitulod mo, iti asawa. Nanang, nakita yung ka din ni Alvin? Wala sa ison iti malom. Sumipngutan. Napnapanan naman nga tan. Ay, Jackman, amo balasang ko. Basta impakada namit kanya kamala daw nga agawid. Magdamot ti cellphone na. Nung di namot sungbatan ti awag ko. Ay na, talaga apagpungpung tutunak manon da dya lalaki. Kanayon ko matabagbagaan dya anak ko ngamay na. No inawis dan, saan na malapdan? Ay tinasaya at umunakan na mangan. Saan mo nga urayan, ta sigurado ang marabyan man nun day dya nga agawid. Syaklat tan timang uray kan kwa na. Saan na nanang? Agidan talatan amangan. Makaamuntumot iti bagbagi na makaawid. Ta sigurado na bartek man na sumangpot day dyan. Ay, di nala pampanunutin nga adamasikog nga asawa na.
Jay laag lang ay ter aramidon na. Kasla baro. Nala, inta nga ron mga nun balasang ko. Di mo lablab sang tibisin mo. Nang runakat masikog ka. Pasensya ka na, pare. Umana akong nga gawin. Tani, diyan mo ito napuputan ti orasan. Agalas 9 matgaya man. Sigurado, kung tanak manan ni bakit ko, nang ronan na mamanasi ka manan di kadwang. Kabalang pa ka dito ag-drive, pare. Kabalak pa pare. Pare, pakibagalatan kini kumare. Pasensya na. Taberdikmit ngamin. Isa pinainom ka. Kinasaya, pare. Urayam tayo lasin ni bakit ko ayawid mo. Tapno damot may sangpet mo si Darna, pare. Agyaman na, pare. Awan man. Inrek panakmanen ni bagat ko. Kagurak man. Tanaladawa ka ng kawin. Nadia, bagat? Lok naman tiri daw. Nadia. Anya torasan. Ita kala sumangpet. Nagawid ka anak ariwawa ka pa'y ni kababain ka dagiti karuba. Nakaturog dan. Nagkunang amin nga ilak mo tiri daw eh. Kita mo man nga gawid ak bagat. Ijay kan balay ni kumparem nga agnaed. Amok nga isumanan tinang sungsungken ka anaginom. Birthday amin ni pare Eric bagat. So, pinagbigyak mo ito na. Inal daw lakit din nga ag-birthday. Ta inal daw tumot tinumyo. Awan pa'y aldaw alimpyo kayo. Saan mo na bakit? Nakaro ka mat. May ba na kami lata ka din? Sana ba rin? Tarak lang mo tibis kami. Saan kami hagbababay? Nita, kalintigan pa'y laan. Malalala, ingkag palisan. Nanang, hindi kayong matanda dito yung kusina. Nagsaba kayong mata na nag-ring. Agkat kasano, masya nakijasawam. Naimbag kumano saan amasikog. Putot ka mga minaputot. Ninanang mat, bayan yung lagta ka di, tapo ko yung matday jay. Aywan, napanandya manugang yun. Ingka kita ni Jay Likod. Amangan wag lablaba manen. Ingka man kidi tulungan nga agsakdo iti paglabana. Tay supay amaksay nga aramidan na mo't. Naitanto mga min inom tar aramidam. Alang arod nanang, ituloy yung latang tagluto. Tayo naktulungan di asawa. Kumare, naimbag na malam mo. Anda ka din na kumpare. Nay, si kamagayang pare Eric. Apa yan? Di mo kunaan nga da trabaho yo kat Domingo ita. Hawisik ko man ni pare Alvin, mare. Apay, papanan nyo man ay. Kwa, mare. Pare Eric, sigamot ka lang. Sumunod ka pare. Sigamot bakit? Di mo pa pinostrict mo ni pare Eric. Dito lata mo ridaw hindi pagsarsaritaan yon. Makaamo kayo man daditan adwa. Pare, umunod ka. Pasensya ka lata na, kinibakit ko. Okay lang, pare. Madlaw kumat ka na yun, anapudot ti ulo na kanyak, pare. Saan mo pare? Nairon-ron na lang no kwa. Anyan gagaram, pare. Pare, birthday nga mente burida ng anak ko. Awisan ka kuma. Nagsaruno kayo nagahayam na iti kasangay. Di pa ilang pinagmaymay sa ti pa nagpaskan nyo pare. Ita talaga ti paskan, pare. Nagpainumak lang hindi na minsan nga daw. Ay gat inuman nga roda na. Anya nga nga pare. Saan mata ka na yun? Day taman ti kunkunakon. Kundi sa rungkar ka pare. Inom man tayaw awis mo, hindi ta asawa. Ala pare, umunakan. Agpula sa klaay. Sumaruno akan kan. Ay nananang. Dahil ito'y man tay kunkunakon. No agkuyog dagita nga agkumpadre.
Di daan mo tilubong dan. Ingkalat ta maturugan na. Siya kunti manguray kan ni Alvin. Ti pagdanagak nanang. Tay nalaos ti bartek na. Sa ag-drive. Ang mga no, anya ti mapasamag ken kwa na. Baam tabagbaga ak tumanan di asawa man ako. Bareng denggen na kon. Pare, itulog kan. Nalaos ti bardak mon. Di mon san ka ba lang tag-drive, pare? Kunak mo't nga kontrol lang. Tare, siyak tumanin ti pabasulan ni bakat mo. Saan kami na makita ni bakit ko pare? No, kasanot kinasayad mo kanyak. Bakit kita na lang? Katay kinamamartek mo. Mawatak mo't ni bakat mo, pare. Nagdakal to may utang ko na yung baganakam kan ka pare. Taka na nagabautangan. Tunggal masurta. Saan kami nga muni bakit ko na kita nararamidam, pare? Payamon, pare. Diyak mo't sing-singiran. Kan masa, impilang ka nakaslak kapsat ko, pare. Ura mo siya. Nusyak ka sa pulan, kaya tultulungan nakmasan ka day. Basta di kagbabay ko mas sidagan niya. Magkasapulan ka, pare. Tas si dadana ka tumulong, okay? Agyaman na katalagakan ka, pare. Bakit? Lalaki timpas kay mo. Liman ti anak ta. Pangalalaan ta nga iti paggastos ta kadakwada. Kat awan urnong ta. Saan mo na pagnanagan dito bakit? Tinapat kat nasa lunod kayo kadagit anak ta. Nala, sapay lako mata maudin day ta nga anak yaw. Panunutan yaw ti kinarigat ti biyag. Wala nang, di kayo matanagan. Last day tan nga apo ko yun. Nagdakkel ti bill tayo dito yung ospital. Ta private kat nga rod dito eh. Ken na si Esak. Ay, pangalalaan tayo nga iti pagbayad tayo. Saan mo na panunutan dito bakit? Siya akong ti makaamoy jay. Alvin san atilar aramidom. Pangalaam ko may ti kwarta. Kat awan urnong ta. Basta siya ti makaamoy. Di mon problemain dayta. Paririk, agyaman na ka. Tay manugot ka asaldaan pa ilang tay tumatalong ko. Saan nga mo ni bakit ko? Tatalagang akong tanak na jay. Diyak mo ngamin kayat. Ngailang ako tay may sabakak. Tamasayangan anak mo. Awan problema, pare. Ken oray si kalatan timang mula. Tay bingayan naktulangan oray basit. Nalawang amin ti taltalunak. Ket amangan no diyak matlama si kaso ti talon mo. Ay na, agyaman ak lukas sa pare. Nagsingpet ka nga talaga. Alvin, liklikam pay lako mga minday ta inom tan eh. Isuti ka na yun na pagapaan yung agasawa. Nang runa itatakan anak na. Wala nang. Kansan mo't nga kanayon? Sagpaminsan mo? Kan liklikam nga minday dya kumparem. Isungsong na ka iti inom day jay. Nanang, nasaya ata tao ni Eric. Isuti makakaadda nga tumultulong kanyak no kwa. Nga may sumangarod tiga po ti saan niya pagkinkin na awatan kan ni bakit mo. Saan nga nga maawatan ni Nadia ti kinasigad mi kini pare Eric nanang. Saan lang mat nga arak ti makagapo no apay nga agkuy-kuyog kami. Talaga anasingid kami nga agkumpare, nanang. Pare Eric, nakachamba tay mula tapagay. Ato tinaapit. Naglako ako ni Eric. Itag kumutun tay bingay mo. Akas nagsaritaan tay di. Atoy pare oh. Ne, nagatungutin tayo pare. Wen, awate mo. Tabingay mo day ta pare. Intot sumarunulat tan pare. Tausarin nyo pailangan day ta. Nagatunti utang ko kan ka. Ay na, di mo ka din pampanunutan da kita pare. Okay lang day ta kanyak. Eric lakay, ni ka di Alvin tay naggapo dito'y balay. Wan bakit? Itid na tay bingay ko iti sinalda katalon na. Ngam kinunak nga inton sumaruno akraping latan. Kat, api di mo inawat ngay. Bakit? Mas kasapulan ni pare Alvin day jay. Tani,
At dapat ti maladagang anak da. Isupay mo't nga igatang da iti gatas ti ubing Ay, sapay ko mga rod tadida ka abusuan iti kasta kinasaya at mo kadakwada lakay. Bakit? Saan akasta ni pare Alvin? Tayo di siyak ti awanan. Isumot ti mang tultulong kanyak. Subsubalitak lang. Naira na lang adata ti addan ita. Iso asyak mo't at mang tulong kinkwa na bakit? Bakit? Gimata ka kiti gatas. Daya par kanda dumupay nga abasto tayo dito balay. Ay ka, nagsaya aton nga, Alvin. Itaman pa'y nga awan inom. Apay, liniklikam ka din day nga Eric asungsong iti arak. Di mo ka din iramraman diya kumpare kiti saritaan bakit? Apay, saan ka naragsak? Tanasapa ka nagawid dito balay ita. Kan saan ka nabartag? Ay naku, dakkel nga pagyamanak day talakay. Katsapay la kumatag na nayo nun akasta. Ala, munto'y tanak ta. Tasyak mo ti manguba. Aw-awirek, taagi na nakamat. Ay na, agyamanak nga ron no kastalakay. Atoy, mayan anak mo't laang nga tinasakit bukot kan sikat ko. Naktangan siguro anang uba iti anak ta. Alvin, nagkapgwapwa maya? Itay pa'y nga gunoon iti cellphone mo. Diyak mo ton masangwas yung batan, tani. Sumanangit mo to'y anak ta. Lapan ko la pinainom tay tarakin ko baka bakit? Ala, sumbatam nga ro dun ti awag mo. Tama nga no napatagmot day tang awag. Sino dyan mawag lakay? Ni Marie Antoinette bakit? Tay asawa ni pare Eric. Anya? Apay ka no? At akano di hospital ni pare Eric. Naaksidente da itay bigat. Anya? Kat, kumusta dyan kumparem? Natayan ni pare Eric. Anya? Marie Antoinette, makipaglading itakin ka. Agyaman pare. Awanan. Pinanawan na kunti kumparem. Kasano kami paitan. Makonsensya ka, Mare. Tadyak na sungbatan ti awag ni kumpare kanya. Umawawag kanya. Namjak na sarangot ti cellphone ko. Nalabit. Kahit natagpatulong iti daydi agun daway. Iso nga umawawag. Awan man la tinaramidak mat, Mare. Alvin, manual daw mo tin tinapalabas. Manipod na itabon ti kumparem. Manipod idi, di ka mo trimrimwaran. Awan ti makunak iti daydi kumpare. Bakit? Kaslakla na pilayan manipod pimusay. Itikado tinitultulong na kanyak. Diyak mala na sungbatan mat, diawag na, sakbay na tay. Di ka agsaw iti kasta Tauray siya kat. Kasla makonsensya akmeten. No kasta ti ipagpagam. Ta syempre, siya tinakangag iti awag iti cellphone mo. Namjak man lang na sungbatan. So panagkunak, nasaysaya at nulipato munday ta. Tama ka move on kan. Kasla ka na yun ko maparmatan ti kumpare ngagkidkid daw iti tulong kanyak. Gumawan man latin na aramidak. Kaslawan sir-sirbik agayam na. Pasensya ka la man lakay no anya dagiti na ibagbagak idi iti gayam mo. Adamot pa nagbabawik manipot na amwak nga isugayam tinang tultulong ken ka. No kasjay amagipit ka idi. Kan uray idi naganaka. Kat, kumusta ngay ni Alvin, Nadia? Si ti apo nanang medyo mayat meten. Saanen ang maikulkulan. Ada intag ti doktor nga inuman na nga agas. Pa-check up kun ata madanagan na. Ta saan ang matagtagari. Di na ngamin maaklon ti ipapatayan ti kumpare na. Ay, may kawalakit din ni Alvin. Uwin nga rudanang. Pagbabawyak mo ti kinaalas nga impakpakitak idi kan ni pare Eric. Nagsaya at gaya matao.
Jakman amo nga adugayam tinaitultulong na kada kami. Kasanupay makabawi akken kwa na ita ket nataymutten. Adapay mo't dagiti na panawan na pamilya na. Isudan at ipagbawi ang balasan ko. Wenanang. Naimbag nga oras mo, Mare Antoinette. Ne, si kamat gaya mari na dya. Sumra ka itaman pa nakaumay ka diti balay. Wen Mare, umay kayo man, kumustaan? Kumusta kayon kadagiti anak mo? Okay kami mo't amare. Ininot mo't ta na makailiwliwag kami. Kat, kumusta ni pare? Okay motten, Mare. Nakailiwliwag motten Adalat tatay gundaway ang maikulkulang sa ano nakas idi. Normal na siguro, tikas jay ajar na. Ay ka, nasaya at nga rod ano kasta. Iso nga mayak, Mare, umay kamot andi ngayon. Babaen man latikas to'y nga aramidek. Makabawi aki tinagalas ng pakpakitak idi iti day di pari Eric. Pinagpampanunutak idi iti dakas ken ginurak gapo iti panagkuykuyog da idi ken nilakay ko. Anggam ita ay makonsensya talimod-mut gayam at tinultulungan da kami idi. Ala, di mon panunutan day tamare. Nadagsen nga minti barukong ko no jak mayubkas dagitoy ken ka, Mare. Bareng malag-anan mo tin ati barukong ko no mayopen ko dagitoy ken ka. Pakawanen dak ko, Mare. Nala, di ka madanagan. Tama sigurado ka saan nakakagura day dilakay ko. Ken ure siya, saan ka kagura, Mare? Agyamanak, Mare. Di tayo may baga no kaano ti kadang ti biyag ti tunggal maysa. Iso kabayatan na si bibiyag tayo agaramid tayo tinasaya at itipada tayo aparswa. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, God bless kada tayo amin, aganan na tayo akanayon. Biyag ti tao. Anak, nasaysaya at latamot nurumor ka dito'y silid mo. Madino kanayon kalatan nga agkulkulong anak ko. Kitaam, uray kala pumuspusyawan, tadi ka ngamin rumrumwal. Apay, pampanunutom ka di pailaang ni Carl. Ay, awanan iti panunot ko day siya alalaki nanang. Kan may saan nga iso ti pampanunutak? Kasla kayat ko lata agaliwaksay. Umadayo ak pailaang. Sika, anak ko. Noan niya ti amom apagsayaatan. Sana bale, ta-online mo ti trabaho. Di kalaptan, taamok akabailamon ti bakim. Aramidem noan niya ti pakalagan ang tirik naman ako. Agyaman nakitiki naman nakaawat yun, nanang. Ngam, damag ko nga agkasar ka nun ni Carl. O, nanang. Ay, nalabit talaga nabirukan ng ti babae kap-kap na kan na. Naklon kumatkit din asana siyak ti babae para kan kwa na. Tano siyak man bilang. Saan ko maanatuukan amang ururay kanyak? Ala, anak ko. Talaga siguro asaan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa. Kita no anya da ito'y nakasobre nga nyawat ti kaaruba, anak ko. Para kun kakanumo da ito'y. Gaputawan makita da tao dito'y balay, imbati da kanu di ta kaaruba. Ni, anya ngay da ito eh. Kita man? Ni, wedding invitation mat nanang. Asino ti agkasar? Ha? Da Carl kan tinobya na nanang.
Ay, no siyak lamay sa. Nasaysaya at siguro no di kan dumaray iti kalaysada anak ko. Amangan no ad-adda masakitan ka. Iso nga ro da pampanunutat ko mati umadayo pa ilahaan. Sakbay adumtang ti kalaysada nanang. Ngam, jakmat kayat nga ibagada ajak pa'y naka-move on. Kat, apay, naka-move on kan ay talaga anak ko. Naklon kong tigasat ko kan ni Carl nanang. Tijak la maikari kat no kabaulak pa'y nga tatagtalak manan iti sabali a lalaki. Agyaman na, tadimar ay ka iti kasarmikin ni Carl, Vina. Kunakit di ano, di ka makadaray. Kinapod no na, kayat ka ngamin ama-am-am mo. Kasta ka di. Napintas dito ang babae. Iso siguro na in love ni Carl kan ko na. Ape akas lawan mo't mariknak agura kan ko na. Nalagaan mo't tiriknak iti dito ang babae. Oh my ka, ijay sangot ti pagtugawam. Ay, kwa, oray saanan. Dito yaklatan likod nga agtugaw. Diyak ngamin kayat nga dama ko na dagiti makaamam mo kada kami ka ni Carl. No apay nga andaak dito eh. Amangan kit din no atapan da nga umayak mangriribok. Ha? Ay, sige nga Rod, panawan ka pa'y nga Rod dito eh. Kunak ajak agsangit. Ngamjak matlata magawitan tirik na kabayatan ti panang buyak iti kalay sa Jeren kan Carl. Tinasaya at agawid ako na. Jak kabalanan ti kastya marikriknak. Excuse me. Miss, ato iti tissue. Amangan ka sa pula. Ay, no thanks. Sige, panawan ka na. Mabitlaan, miss. Okay ka kadilaan? Wen. Sige, tagawid ako. Mabaling ka din nga urayan tabi tamalpas ti kasar. Tay tulod ka nga gawin. Ayun gaya. Siyak ni Jetro. Kapsat ko tinobya. Ni Jeren. Kasingin ko. Anya? Saan dang agkaingingas? Ngam, nataar da ito alalaki. Natangos ti agong na. Ay, sige, mapanakon. Miss, mabitlaan. Nas ka na makapanawa kadagos dito eh. Saan narumba nga mamamunak da ito alalaki? Unay matapan na kairan-rananan. Nagado ti mabalin ko ang mamam mo. Ngam jay pa'y kabsat ti babae anang isukatan ni Carl kanyak. Si Kavina, at da ilimlimad mo kanya-kanya. Sino tayo gwapo ang lalaki ang naggapod ito? Sino ang lalaki? Katno si Kapila ang tibisita kita nga aldaw. Katnod da nadanunak akot siya dita paraangan nyo itay. Pasaray kumita mo't dito'y balayo di driver. Kung nakaroon no naggapod dito'y dayjay. Ha? Anyat lang ana. Huwag matan na iropaan na imbag. Ay, sa nga ili siguro ti kaaruba ah. Yung maapay. Bawal ka di ba yung laeng? Lada sumarong karkeng ka? Nagkasaran ta ex mo. Lipate mo dayjay. Kung nakmat ngamin ken ka, ano di mo kaya ti Pinoy, itry mo met ti afam. Nagtalna ka man Mario. Awan pa iti panunot ko dayta. Ngam numadan kay ti gundaway, padasamet sayang met day tamatres mo, nagkuribat-bat laang. Anya? Sika talaga. Apay, naggapuam Jetro. Manipod nagawid ka naggapoy kay Dubai. Di ka matin makaid na dito'y balay. Di talaheng. Adalas sinarong kara. Apay ang dasawam. Diyak mat makitkita tunggal at dahak dito'y balay. Ay na, amumat a super busy ni bayong mo. Adoon ay ti pakakumikuman na iti trabaho na. Ayun. Amamong ka di dayto'y ababae. Kita. Anyan?
Pasigmat nga stolen siya't dagito aladawan. Awan ka diti nasaysaya at apan nakaala na. Naghatapot ngamin. Ultimo nagan na. Jak na amuan. Ngam amu kunti ayan ti balayda. Sinarong ka, Ramon? San pa'y? Nagtali na edak lang iti kalsada. Maguray ka. Kasla mabigbig ko daytoy Juan, iso daytoy. Ha? Asino Jeren? Ni Vina dayta. Tay ex-girlfriend ni Carl. Anya? Sika ka di tinangawis kin kwa na iti mismo akasaryo kin ni Carl? Wano ni Carl tinangawis? Siyak, Jetro. Masiguradong nga ta nakamove-onen? Kasla okay lang ang matkan ko na ti amin. Tamayat matijar na idiin asin ka. Nga ta, Jeren? Oh, kaslamas siya nakpay ti dayja babae. Jak amu ti sawa. Naimbag nga oras mo, miss. Sika, anyat masapol mo. Kahit ka kumasarong karan, Sige, sumrat ka. thank you. Ala, agtugaw ka. Agyaman akmanan. Diya ka muna niya tigagaram. Ngam pasensyakan. Itapay laang. Ununaan kan. Diya kaya tamang namnama ka kanyak. Amumot siguro na asino akitibiyag ni Carl idi. Nga asawa itan ti kabsat mo. Diya kaya ta pumaot pa iti panagam amuta. Umdasan da ito'y. Iso pasensyakan. Nga mabalin mo ti pumanaw. Anya? Sapay la kumatamaawatan nak. Diyak kaya tilumda ang manan gapukan ayat. Umdasan tay na minsan apan nakapasakit ko. Iso pumanaw ka kuman. Baliwak tungarot ti sumarunggar. Kahit sapay lang ko ma. Tayo ti sumaruno nga isa sarunggar ko. Ikanak matin iti gundaway ang makisarita tinapaot yan ka. Kunakon ket. Isuday jay tay lalaki ang nakitak iding o mararubayan. Malasin ko tay kotsena. Diyak matlapagan ano dayjay. No bilang anda plano ng agaram kanyak. Awan namnaman na. Makapauma pa'y kit din ti makirelasyon no daduma. Aday ta ka manan ako nak. Bitter ka manan. Iraman mo manan ti amin na lalakin. Kunamat lang nakabasol amin ang lalaki kan. Ay, basta. Akat anyat gagaram. Umarta man kit di. Awan nga min kadwat. Inta agpasalon. Ilibre ka. Nagsayaatan? Nakakutakan sakit di Launay sayang laeng. Tadyak na abutan ni Mr. Pogi. Kadwata ko maarumwa. Ngam, amom ka di akabsat ni Jeren day ja Jetro? Sino nga Jeren? Tay asawa ni Carl. Oh? Really? Una yan ang panakiraranan na. So what? Sumpatang kid din Ipakita man nakamove on kan. Binasted ko pa yan Anya? Ay, sama balin Bawyam. Ay nasaanan. Itan niya kumaga po. Kanpat siya kasaanan nga agsubli day jay. Adak man nana. Naimbag nga oras yo. Si kamot gayam barok, umunag ka. Agyaman ak nana. Aywan, awatan nyo dahito basita sa hagot ko kada kayo. Agyaman barok. Aguray ka, ayabak ni Vina. No busy ni Vina, uray sa anyon nga yaban nana. Di magasak laeng ta kumusta ko ma. Barok. Paspasin siya ang kumalatan tay anak ko. Nasingpet ni Vina nga anak ko. Napasakitan lang amin, iso akas jay. Kasla kagura na amin alalaki. Mauwatak nana, di kayag danag. Ada nag-message request kanya.
Sino nga tada ito? I-open ko man. Mabalin ti makigayem. Siyak ni Jethro. Si katagayem ni Vina. Saan? Ha? Ala, tayo arong kini Vina da ito Replya ka dagos. Sure, kunak. Anday ta, naisend kon. Ha? Ala, umawagan. Hello? Hello? Kumusta? Siya ka ni Jethro. Amok agayim na kanibina. Tas ikati ka na yun ang makikita kakadkaduan ng kadagiti ipupos na aladawan na iti Facebook. Ay, when? Siya ka rod. Mabaling ka diti makisinaraken ka? Sure. Sa dino ti kahit mapagsarakan ta. Iba ka man dagos. Ay na, kaslalang adda ka dit kong artista. Nagwapo ka gaya magpaiso Jethro. Ay na, naggasa to ni Vina. Saan mo Mario? Ay na, Mars, latan ko ng kanyak Jethro. Oo na, Mars. Sigurado saan nga mo ni Vina ti panagkita ta Jethro. Wano, imbagam. San pa'y? Awan mo daki sa panggap ko. Kahit ko kumaam mo anay bagjagayim mo. Ngam sana kamay ka ni Tigundaway. Ha? Talaga kada ko sunadam jagayim ko? Wan mas, panagkunam ka di katawa na talaga tinamnama kain ko na? Di ka mapukawan ni tinamnama. Adayo nagugwapo ka nga amang ang te ex na anang gulib kain ko na. Ngam damag ko, bayaw mo sa kano te ex na. Put na day ta Mars. Okay. Hindi ka mapukawan ni tinamnama ko nakmanen. Tulungan ka. Ay na, siya ti masayangan. Paluspuso na kapailang ti kayem ko. Anyat aramidan ta dito restaurant. Ay na, kat mangan Anya ka kadi. Amumet nga pangalan to enta. Amok ngam itay pala nakatugaw ta dito Di ka matla agorderan iti kananta. Kat aguray ka ngamin Ay, aday tagaya man. Ha? Ni Jethro mati sumungan. Kat anda pa'y igam na asabong. Sige Vina, panahon ka pa iwan. Enjoy your date. Don't worry, nasingpad ni Jethro. Ay, bakla! Dinak panawan! Mario! Ay, nagloko na. Vina, please. Ikan na kumawat iti kundaway ang makisiningad kan ka. Pangasim. Di ka kadi mabain, Jethro? Datan tikit kita ang dagiti tattao. Di na karupanawan. Awan da ka sa panggap ko kan ka. Mangantalaang met. Kat kinutsabang pa ni bakla. Dahil talaang tamo ka pamusbusan. Nag-atap ka ngamin. Aywan, sabong para kan ka. Idi sumlat taditan. At dahil the waiter. Iyag na nagiti in order ko taraon. Nagyaman na ka. Saan na ka pinagkadkadan ita? Nakaragrag sa akak. Ala, mangantaro din. Tapno makaawid tamadtan. Ulitak Jethro. No agaram ka kanyak. Bastad ka na dagos. Vina, Agpapada kayo matla nga lalaki. Amok tumat lang nga aramidam tumat ti kasi tinaramid ti ex ko. di ka kumamutag sa iti kasta Vina. Saan kami ngagpapada lalaki? Saan nga amin kas iti ex mo? Napudno ti panagayat ko ken ka. Basta lipato mo day tarik nam kanyak Jethro. Sorry at talaga. Ayan, tinalaing asawam, Jeren. Ay? Api ni Carl. Kan api ano bartek ka? Basol dya asawam. No, apa yakas jeti ex na ita.
Gabuti panang pasakit na kin ni Vina. Kagura mo ni Vina ti amin na lalaki. Kat karamanak ditan. Ha? Agayatak kin ni Vina. Gamday tatagbalbalin na to bang. Awalan panagtalag na iti lalaki. Gapo iti asawam. Tinasaya at inka maturo. Paruwaran ta asawam ko na! Kag ko makasalita! Apay ka di ba yaw? Anyat problema? Agda magkapailangan! Jetro! Anya ka kadi! Apay adinanog mo ti asawa! Kasta terumbanggan ko na. Sige! Lumaban ka ba yaw? Lumaban ka! Vina anak ko. Ni Carl ka di tayo nagkapo dito yung balay. Di ka pampanaw na alukan. Ay, uwananang. Apay nga may dito eh. Imay nagkid daw iti pamakawan. Ne, apay nga italaang. Idi pa'y kumaa. Ay, uwan nga rod Ngambayan yon. Tinapatag. Nakapagkid daw latta iti pamakawan. At least, limag-anan ti barukong ko. Ngam apay nga itadamot black ay na. Jakon dinamag no nakaalaan na iti dayjay nanang. Ngam may salang ti may bagak. Gunggunana. Ah, Hello, Jeren? Nakawag ka mat? Vina, please. Sika na ang tiamok ang makatulong kanya. Ha? Apay ka di. Mabalin ka di ang sika ti makisalita iti kapsat ko. Asar dengan na kuman asid-sideran ni Carl. Dinisuan na pa eh. Kadyak kaya't ama ulit pa'y dayjay. Masikugak pa yan. Kadyak kumakayat ti ma-stress. Amo kasi ka na ang tidanggan ni Jetro. Ay, excuse me ha. Lobat gaya man ti cellphone ko. Sige, bye. Apay asyak ti pagkiddawan na ititulong. Anya ko matibibiyang ko dita. Nga, apay akinabil ni Jetro ni Carl. Iti anya agapo. Ay, tinasaya at awagak man ni Jetro. Ibagak man nga kita kami. Apay nga raramidam ka ni Carl ti kasya Jetro. Panunutom kumamat ti kabsat mo. Masikog. Isu ti ad-adda masaksakitan iti kasta nga raramidam. Kahit kulaan na ikan iti pagnakmaday yata. Kapo iti panang dadaan na iti panagtalak mo iti lalaki. Yak man na ang mandaan mo iti gundaway ang makastrak di tapusom. Ay ayatin ka, Vina. Yak maklon aga po iti naramid day yakar. May ramraman ak agurguraam. Jetro? Di mo kasi marik na. Kurang ka di ba'y amin ngay naramid ko. Tapno mayat naklaang, Vina. Kwa, sa anak pa'y anak kasagana. Kabailak mataguray. Uray aguray ak iti mabayag. Basta ikan na kitinamnama. Agyamanak, Vina. Kinunakmat ka kasi ka na ang tidenggan ti kapsat ko. Ita, mas natalinayan ti panunot ko. Kat agyamanak, kano pa'y naladawan ti panagkid daw ko kan ka iti pamakawan. Agpakawanak lat na, gapo iti inaramid ni Carl kan ka. Napalabasan na gichay. Di mon panunutan. Ipamay-samkit dita atensyon mo iti pamilyam. Sapay dakkel gaya man ti tiyan mo. Wan nga rod, umadanin ti panagpasnay ko. Vina, no addapan na kaikari ti kapsat ko kan ka. Pagyamanak, ngamin, talagang agayat ti kapsat ko kan ka. Patyak adi na kanto paldaangan day jay. Nagayat mo't idin ti kapsat ko. Ngam insukat da. Ngam patyak adi nanto iparik na kan ka ti sakit tinarik na na idi. Ha? No kasta? Damat nagdalanan ni Jetro iti kalabas? Ti amok ngamin kat babaero.
Ha? Natair nga miyan saan ka di? Agbagay kayon to, panay. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko ita. Thank you, Bina. Inaklon nagmatlangan. I love you. Mabaling ka din, harakupan ka. Kahit kulayip kas tinala ko sa panagyaman ko ken ka. Sige Jethro. Oh, Bina. Kamodyanan na. Agayan ayat na matlangan. Uy, karit. Diyak to dadailan ti panagtalag mo kanyak. Kasta akmat kan ka, Jethro. Ay ayatan ka mat. Kat agyaman hak, tadi ka napukawan itinamnama. Kat nakauray ka. Apay ko mamapukawan na kitinamnama. Kat makikita ka dagiti matam nga damat panagayat mo kanya. Pinanagnakam no kasano kapudno ti panagayat mo. Saan lang nga siyak? Pati ka dagiti dadakkel kan gagayam ko. Kat awan mo tanti sa pulag pay kan ka. Sika siguron ti lalaki na ikari para kanyak. Agyaman na, Bina. Agkasarta nga ruten. O sige, sika ti matungpal, Jethro. Biyag ti tao. Kumanita manan dito day di ang lalaki. Nakapres-pres kumot day ta lalaki. Asino insan? Jay may sa lalaki ang mga aramid di tabalay da Uncle Oscar, ah. Day jay man, oh. Uy, di mo itudo-tudo Ang mga numadlaw na akit-kitaan ta. Kitaam ngay, kimita lakit nga rudan dito ayan ta. Ala, oral na nagkidayan. Nagwapo mat gayam. Kunak tumit nga minkan ka. Presko day ta ang lalaki. Feeling, kunamit lang gwapo. Kat adamot itsura na. Madlaw a medyo ubing pay no ikumparam kadagiti kakadwan at trabahador. Irikap mo man laangan day tatawa. Tapno saan ako manita dito day ta ang lalaki. Hay, jakla pagtatak ko ng ti construction worker lang. Isungarod nga agad adalak nga nasayaan. Tapno sumaya at tibiyag ko. Kalpasan na, agtinagak laang itimay sa a construction worker. Ala ni daytoy. Di ka man nagsasao iti kasta. Tadi mo amo tigas hat ako nada. Basta, amok ti agbalin agasat ko. Tada arapa ako. Kat ikarigatak atun uyan dayta. Apay insan, nangalaam di ta halo-halo nga imot mo. Inte jay soon to be admirer mo. Atoy, awata mon. Saggay sata. Sakbay amarunaw ti ayos na. Diyak kaya. Kukwa mo dayta no kayat mo. Ala, grasya day tuyan. Anya ka kadi. Kat no iti kalman pay lako na mamakapangpangan kay ti halo-halo. Idi kalman sa baliitan. Alakit din, alamon. Sana bali ta dandani malpasan ti balay da Uncle Oscar. Di munton makita day di lalaki. Nasaya at ano kasta. Ngam, amom. Dinamag ni Vincent no mabalin nakasarungkaran. Uwin ko na tamabainak mo hamang pabain ijay tao. Tanayawat na mo ti halo-halo ta. Anya? Sikat ti sumangukan kwa na no kayat mo. Alamot sangwam to. Saan na bali ta pumanaw danton. Agbirok danto man iti sa bala pagtrabahuan da. Ala, wunan. Ngam ne, awan to ti pabasulam no bilang masair tirik na. Taamangan no makaisawang akto iti pakasaktan na. Hi. Naimbaga rabi, Beverly. Apay, anyat masapol mo? Vincent gan tinagan ko. Babaling ka dito agpasyar. Namuak tinagan mo iti kasinsin mo. Pasensya ka na. Nabayag namin na nagangganda iti agpasyar dito balayo. Ngam adumat ngamin ti pakakumikuma. Ibagamon no anyat gagaram. Takalpasan na, mabalin mon ti pumanaw. Ha? Oh, apay nakigtot ka? Di mo ka dinamnamaan dayto nga ibagakan ka? Pasensya kan, ngam saan akas kan ka ti lalaki akayat ko. Ngam no kayat mo, ireto ka laangan iti kasinsin ko. Nasingpot dayay, man nakaawat pa eh.
Ngam, sikat ikayat ko. Beverly. Sikat ikursunada. Ladingit na, ngam awan namnamam kanya. Beverly? Ala, pumano kan? Saan akasken ka ti arapaap ko a pakirelasyonan? Iso as sorry. Ay na, congrats insan! Nai-promote ka manan. Biliba ka talaga kan ka. Kanayon ti pan naka-promote mo iti trabaho. Ay, nakapaapal ka talaga. Ay na, si kantumat ngamin insan. Inununam mo ngamin tinagpasikog. Napintas kumamot ti trabahong itakas kanya. Ay, sana balan insan. Liwliwaklatan at yung anak ko. Wan matkit di di kagdanag. Tatulungan ka amang padakkel iti anak mo. Tani, awan amana. Kunakto mo ngamin kan ka idi, apilyam ti lalaki a pagtalkam. Anyangay ita. Di ta ko man pagsaritaan ti may papan iti ama ti anak ko. Adan tulat tagundaway ang agpakita day jay. Di napadpadasan ti agpakita kanyak dadya a lalaki. Taamangan no anya pa'y ti maaramid ko kankwana. Ala, di mon panunutan day ta insan. Ta isupay pa ka-stressam. Tilat ta ko man bagim ti panunutam. Dumakdakkelan si anak ko. Ngam awan pa'y nakitak nga inaklon mo kadagiti agdataton kan ka. Mangpili kakit din itaklonam kadakwada insan. Awan nga rod ti kursunada kadakwada insan. Anyangay ti maaramida. Beverly, anak ko, adda tay baro at taga-kabangibang a barangay. Umay nakakano pa siya rin. Asino? Je agnagan iti arman? Wansamot, anak ko. Hay, dagulit mo't day tao. Ibagayo man tapaing pisan na basit tirupa na. Nagturod kat tirusok nan akong di pa siya kanya. Kat may salaaman nalon. Ay na, anak ko. Saan ka di akas ta ti panagsasaom? Tadakos ti mang tagibasit iti pada a tao. Amu da adi adalak. Siya, ti Armanda. Ha? Nagado di ta aman nalon a babae. Isuda ati Armanda. Ta isuda ti maibagay kadakwada. Nalaimbat da kita atat tao. Armandak a professional. Tapno adda pagsanggiranda. Tapno adda mang pakan kadakwada. Ha? Naglalaingandan ngay. Ay, kat, anya nga rod ti bagak. Ibagayo, ajak agsang nga ili iti saan a professional. Tapno mabainan. Kat saanen nga agsubsublipay ditoy. Asino di kinasaritam arimuar dito'y balay anak ko? Ay, ni insan Beverly tatang. Umay nakdagdagasan, taingkam ka nagpasyar. Ngam sukunak mo't ngamin dya po ko yun madamdamay dya pagadalan da. Apay ngamin, adi pa ilang makinubyo, wano makiasawa. Tapno alda ka kuyog na. Ay nahamo yung mutanti ugali dya kasinsin ko tatang. Napili itagbalin anubyo. Ay na, gapoy ti kapipili na. Bumakitan a balasang. Ang mga lumabaakan day jay. Makaamu mutan tatang. Naimbag kang ka. Kauray awan asawam. Adama anak mo. Wen nga rod, okay lang mo't nga uri ibagbagada disgrasyada akabalasang. Tanasagutan akmo't iti nakasingsingpet kan napintas nga anak tatang. Wan No awan masarakam ang matino a lalaki. Uray di kan makiasawa. Tanariga, ti mailawan man ang anak ko. Wen tatang, addan nagnakmak iti kalabas. Aday ta, rumwaran nagiti ubing itayan ti classroom da. Mapasungadak mo ti anak ko. Anak! Umay ka dito yan! Ay, naimbaglaangan, taure awan na dakkelan ta anak ko nga amana. Nasingpet kan natulnog lata. Diyak pulos pagbabawyan tinaadaan iti anak. Uray pa ibagbagada disgrasyada akabalasang. Hi, Jen. Kumusta ka? Vincent! Siga ka din dayta? Anya tararamidam dito pagadalan? Ada ti project may ngamin dito eh. Kas magita mo eh. Under construction dito Duma Rooms. Kasta ka di? Kumusta ka ba ten? At ada pimindas ka. Bagay mo gayam ti medyo chubby.
Ala, di nakman pasablugan. Limok magak nga rudan ni. Si kakit di nagdakkel ti nagbaliwam. Sino ta kadwa mga ubing? Aywan, anak ko, Vincent. No kasta, adan asawam, Jen? Ay, single parent tak, Vince. Ay, di nakmat nga min tinakdaran tay amana. Pinanawan na kidi masikugak. Ha? Kasta ya? Engem sa nabali Tanapintas to anak mo, Jen. Ay, wen, Vince. Pakaragsakak ti kadat anak ko nga oray siyak amang padpadakkel kan kwa na. Aywan, tangay pangaldaw Makikitan kayo ang mangaldaw kanya. Ala, ay saan na? Nagawid kami matan. Pangbigat lang amin ti klase ti anak ko. Alaki din. Kakaiso na nga italaang manin ang nagkita ta. Alaman laangan. Ala, nakababain kan Vince. Kanayon na kami matan nga itulod nga agina. Kat asidaglaang mati pagadalan dito balay. Kabaalan mi matapagnaan. Awan na nyaman na, Jen. Napigsa ti darang ti init. Kasi mati anak mo ang mapudutan ni ti init. Nakababain paikit din kan ka. Kan amangan no adamang iparit. Awan, baruak pa yaging gayta. Aywan, kumusta ni Beverly akasinsin mo? Nakiasawa ka din? Ay, saan pa'y? Nangatula tati standard ay dya kasinsin ko. Iso ang mabakatan sa nabalasang. Padahasag tunga ng surungkaran, lumadaan na kitingon daway. Katsapay ko ma, pati naktumanan pabainan. Ay, wala. Patsa ka maklaat na dyan no makita na ka. Nagdakkel nga min tinagbaliwam Nakarkaro at marka. Isa pa nagkunak. At the chance mo, iti kasinsin ko. Apa yan insan? Kanayon mo tan makita nga da nakakotse amang itultulod kada kayo iti anak mo. Di mo kunaan nga da nayaw awan asutor mo. Nga insan balaagan ka manan. Agserbi ko man nga adal tinapasamakan ka. Di mon ulitan ti agpaalilaw. Ta mga numasikugan ka manan nga awan amati sikog mo. Ha? Sapay di kotse. Ay na insan, ang mga nupamarang laang data. Kwa, insan. Ni Vincent Dayjay. Malagip mo tayo nagtrabaho idi di tabalay da Uncle Oscar? Tingay agkursunada kan ka idi? Una. Jack malipatan dayjay. Tanagpuskol ti rupa na anang ipalapal iti ayat na idi kanyak. Idin to taawan mo't ikarkarit na. Sabali itan ni Vincent, insan. Ay na insan, aganad ka. Taamangan no sikati sa rununang arman. Kundi kotse pa'y amang itultulod kada kayo. Sa bagay, agbagay kayo matkit ni ano bilang lang. Talaga adagitay kasken ka as single mom, ti maibagay kan kwana. Ha? Naimbang nga oras mo, Beverly. Ha? Si kani Vincent? Agyaman na, tamay lasin na kwelaang Beverly. Umay ka kumustahin. Ako. Ala umunag ka. Agyaman na. Pudno gayam timbaga ni insan dyan. Dakkel nga agpaiso tinagbaliwan titsura na. Bimakad ti pamagina. Kan natatari ita. Takiminis ti rupa na. Saan akas idi nagnisit. Beverly, kumusta ka ngayon? Apay akas tumatan ti marikrik na ita. Tanagkita kami manan kini Vincent. Diyak matan mailadawan. Anyag ikunam, Vincent? Kumusta ka, kunak? Kastilat tamat kasi itisigod lat na. Awan nagbaliw. No kasta, baro ka pa'y? Wen, Beverly. Ngayon panagkunak. Kat umada ni siguro ti panangasawa no may kanak itinamnama. Talaga? No kasta, agpadat ang arod Ay, ewan, ada ka kadipay lang iti construction? Wen, kaslakastan. Di mo kaya ti construction worker?
Si Kamat, di mo ka din panunutan tinaibagakan ka idi. Tanalipatak day jayan. Bunga lang siguro ti kina-immature ko day idi. Ngam ita, ayusan. Jakon kaya timang pabain iti lalaki nga agaram kanya. Ne, itaman pa nga imalatiw ka dito balay insan. Apay, anyat masapul mo. Awan, insan. Kayat ko lang ti makiin ni storyakan ka. Amok ngamin nga awan ar-aramidam iti kasi nga oras. Itaman pay. Agad, anya nga ruti pag-istoryaan tangay. Amom, insan. Sinarungkaran nak ni Vincent idi kalman. Kat ay na, nagdakkel matan tinagbaliwan na. Timaarmatan iti kastaunay. Sigud mo't anataer. Wan, ngam sabali ti karisma na ita. Ay na, jak maawatan ti bagik. Kasla, adan samutan panagustokan ko na insan. Ha? No kasta? Adan namnaman akan ka, insan. Wan insan. No agaram manan, aklo nakadagosan. Kunak nga ron no agaram idi kalman. Ngam saan mat. Mabain pa'y siguro. No kasta, kayat mon nga uray saan adi ada lakas kan ka, insan? Saanan ang napatagday ta kanyak. Tabu makita kun abalasang. Diyak kaya timabakitan. Nala. Sapay la ko mga rod. Tani Vincent, ti lalaki a para kan. Hi, Jen. Ha? Ne, si kamot kayang Vincent. Kaslay talamanan ang makita ka diti pagadalan Wen, tama kumikumak ngamin. Saan lang ngamin adito ita enti pagtrab-trabaho. At dapat iti sabali ang lugar. Kasta ka di? Aywan, awatan da kita pasarabok para ken ka. Ken para itanak mo. Nini, nagadumot na gito yan. Wen, para kanta kayo iti anak mo da kita. Vincent, agyaman na ka. Nakasaysaya at kakada kami nga agina. Mababainak pa yun na daduma. Jen, dinak ko makagura Gamjak namin mailadawan ti kinaragsak ko. Nuta kayo nga agina ti kadwa. Oray no kasano ti banog ko. Mapunas amin no kadwa kayo. Ha? Panagkunak, inutan amat nagtiriknaken ka, Jen. Anya? Apay nga'y akanayon nakamatlat nga itulod ni Vincent dito'y balayo, insan. Ururayot nga umay dita balay. Ngam dito'y matbalayo ti kanayon apapanan na. Ay, agdisnudo mat nga rod amang itulod kada kami insan. Agkad-kad ka ano kas dyan? Agpilit mat ngamin, iso nga awan maramidak. Aklo naman ti agpaiso, insan. Agkursunada ka kin ni Vincent anya. Iso adi mo mapagkadkadan no kas dyan nga itulod da kayo. Ha? Di mo kumamot ng agawan kanya Taamo mat asyaktiin mo na nga inaram na idi. Jack mat agagawan ni Vincent kan ka insan. Di ka laag nakamatan itinapasama kan ka insan. Agbalin kumamot ng eleksyon kan ka ti panagsikog mo abalasang. Jack la impagarot. Engineer mat gayam ni Vincent. Ay, naibaglakit din. Tainistok ko ti FB na. Di adal mat gayam ti loko. Ay na, ad-addan nga agayatak kan ko na iti kastuan na doktalak. Ha? Day tiyayan. Rimuaran ni Vincent di tabalay da insan ko. Kamakamak. Masapul ang makasaritak nga umuna. Sakbay apo manang. Vincent! Ha? Ne, si kamot kayang Beverly. Sika, manon nga aldaw adi ka pimasyar di tabalay. Kano ka nga umay? Taada na pati nga ibagakan ka, Vincent. Kat no bilang planom ti agaram manan, saan kan apaayon? Aklunan kan adagos. Ha? Lading ita, Beverly. Ngam ni Jen akasinsin mo tayo ayatan. Anya? Ngam, di matsyakim mo na nga inaram mo, idi? Idi da ita, Beverly. Sa balitan. Kayat mo ni Jen? Nga uray disgrasyada? Oray niya pa tinapalabas ti kasinsin mo. Maklong ko. Kastamot ta ni tanak na.
Nakasaganak amang ipatag kas pudpudno nga anak ko. Anya? Jen? Jen, please. Di na ko manliklikan. Pang-asim. Ay, pasensya kan, Vincent. Ngam, jak kaya taguraan nakti kasinsin ko gapo iti panagdatdaton mo kanyak. Iso asar gangam ko man ti panag-araram mo kanyak. Sa anak mo manugot, Jen. Amok ngay eton nakman. Ikanta ko matigundaw ay tibagita nga aginayat. Ngam, Vincent, ni Beverly. Tibagim ko mati panunutom, Jen. Ti pakaragsakam. Di mon pampanunutom ti sa bali at tao. Ay ayaton ka, Jen. Please. Ayaton na kumamat. Vincent, saan ka maikarikan ka? Panagnakakin ka ti kinapudno ti panagayat ko, Jen. Babaan ti panangikalay sa kin ka. Ikarit, ipatig ko mo ti anak mo. Akas iti panangipatig ko kin ka. Ay, nakababain man. Ala, aklunan kan. Ah. Gaputan nalaos mo ti panagayat ko kan ka, Vincent. Agyaman Jen. Insan, pasensya kan ha. Awan intensyon ko amang pasakit kan ka. Ala, awan kanyak day jay, insan. Naawat kong tigasat ko. Maawatan ka. Ha? Nukasta? Saan na ko nakagura, insan? Saanan, insan? Maawatan ka kunyak mo't. Ay, mabit lang. Umawawag ni Simon. Hello, love. Okay. Umayak ka, Dagos. Bye. Ni, sino dyan nawagam iti love, insan? Nobyok mo't insan. Adan nobyok. Ay, kamaudyanan na. Nakaurayak mo't lang ang itipadak a professional a nagaram kanyak. Iso nga inaklon ko, Adagosan. Ay, kastaya. Isong matlakas la inspired ka ita, ah? Kan madlaw a blooming ka, insan. Gagangay ti in love, insan. Agyaman iti panangikasar mo iti anak ka. Nga oray sa anan, anasinaw abalasang, Vincent Barok. Ay ayatak ni Jen, tatang. Isong awan ti rumba nga pagyamanan nyo. Ala, sapay ko mga rod. Taagpaling kayo anaragsak iti agnanayaw. Agyaman tatang. Kitawag, at di mo kumabiglaan nga ipanaw dagiti agina, Barok. Tama ikaw akmay. Kailiw ko lakit dit apukok. Di ka matanagan, tatang. Tasaan kami nga umadayo? Kat no agipatakder kami to iti balay mi. Dito'y lugaryo, ti pagpatakderan mi, tatang. At no saan maya dayo da Jen, kintapo ko yung kada kayo. Ay na. Agyabanak, Barok. Nay, anyat mapaspasamakan ka, Beverly, anak ko. Apay ngagbakbakwar ka. Masiko ka, nanang. Kurt, anyat ko na tinobyom ngay. Agkasar kayon tamasikog kamot gaya mon. Iso ka ni dayjay tay ko nam a profesional. Wala nang ngam dinak mabalin nga ikasal. Takasado man gayam tawanan bain a lalaki. Anya, Di na imbagbaga nga dagayam asawa kan anak na. anya, Katidakas, naamon ti asawa na ti may papaniti relasyon mi. Iso asinina akong tawanan bain. Inanlilaw nak di dyan lalaki. Kurt, kasano nga rod daytan, anak ko. Aga nakakabalasang nanang. Biyag, ti tao. Nalpasan Aramida, Clara anak ko. Anyang aminan ti kunam nga ibagam kanya.
Umakar ti gayem ko iti may sa pribado a pagadalan dito'y lugar tayo, nanang. Kat, Kaya't kumati agadal iti pribado a pagadalan. high school ka pa'y laeng matanak ko. Kat adamat high school ijay, nanang. Kaya't kumati umakar iti private. O sige, no kasta ti kayat mo. Si kangarod ti masurot, anak ko. Agyaman nak, nanang. Ay na, naimbag ka pa'y. Mawatan nak. Ngamno ni tatang. Kontraan na ti amin na kayat ko. Kontrabida talaga. Mangtad ka iti kwarta, Benson, lakay. Ano nun ti kwarta bakit? Usaran ni Lyra. Umakar ngamin iti pribado a pagadalan. Iso ti kayat na. Anya? Kahit, imanugot ka matadagos. Iso nga rod mo ti kayat na, lakay. Suportaran talatan. Tapno saan nga agsakit tinakam na. Dahita ti jacket ken ka bakit? Ano anya timbaga di anak mo? Tungpala madagos. Awanan ti adupay asao. Mangtad kakit din. Saan abali ta para iti anak ta ter aramida. Agdisdesisyon ka, siksi ka. Inton sumaruno, pakaamuan nakmata, nga umuna, tapagsaritaan tapay anaimbag. No jackpot gantikid daw na. Awan amangan no gumura kadata dadakkel na. Papanam ngay, mare. Adaman ilakad ko a papeles, Marisali. Papeles. Ni, para itian niya day tangay. Agabrod kan sametan. Saan, Mare? Para iji pagadalan a pagakaran ti anak ko. No kasta. Umakar ni Lyra iti pagadalan, mare. Un, Mare. Ni, apay mat ngay. Isumat ti kayat na. Jak kayat apaayan ti anak ko. Taamangan nuguraan da kami, adadakkel na. Rabin, gumawan pa naluto ang makan. Kasangsangpot ko laang, aginanaak labiit. Sa dino tayo ni Layraya. Ada siguro iti silad na Apay ngamin at di mo ipaon nga gluto. Nabannog ti anak mo. Ado kano ti inaramid da iti pagadalan. Kahit saan nga aggunay dito balay. Ultimo agluto ka naglaba, dinam mo. Kita am lagi ti anak ni Kumari Masali. Oray kasangsangpot da naggapo iti pagadalan. Tumulong dalat tang agtrabaho iti balay da. Aday ta ka manen, lakay. Ikumparam manen ti anak ta iti sabali a tao. Pudnumot gamin. Panpanuyinuyam tumot gamin tanak ta. Iso akas day. Ala, huston. Agulimakan. Di ka madanagan. Tamang panunutak iti pamuspusan. Tapno saan ta apagapapaan day ta pa nagluto dito'y balay. Naimbaglaangan tanadanon kayo dito'y balay yun, Nana Rosita. Apay, balasang ko. Adda masapul mo. Agsapsapulak ngamin iti babaunan, Nana. Amangan numayat kayo. Ha? Anyat maaramid aya. Agluto, agdalos, ken aglabanaang, Nana. Day talaang gayam. Mayat kayo, Nana? Jak namin masango nga aramidan dagita. Uray agi-stay out kayo latan. Mangrugi kayo iti alas 6 iti agsapa. Tadyay pa nagluto yu iti pagarmusaran ti anak ko ama pa nag-eskwela. Ken uray agawid kayo to ti alas 4. Wano alas 5 iti malam. O sige, mayatak. Basta mayat ba't ti sweldo? Ayun anana, no sweldo ti pagsasaritaan, awan ti parikot iti dayta. Kaano nga rod amang rugi Inton bigat matlaang, Nana. Urayan kayon ton ijay balay, anya. Naimbag abigat mo, Benson Barok. Ne, na kayo matgayam nana. Nasapa kayo nga imalatiw diti balaya. Napatigsakit diti gagarayo. Umunag kayo nana. Agyamanak, Barok. Siyak ti inala ni bakit mo ababaon ninyo. Ha? Babaw na. Di na ka din adakamat ka. Ne, awan mo ting magbagala akas tanana. Kasta aya. Nay, nagluto kan samutan. Karaman iti trabaho tagluto. Wala, nakaluto ako nana. Tawan mo ti dadto mga agluto kat masapak ama pa niti trabaho. Ay,
Ala, sana bale barok. Siyak tundo sumarunaw. Anya ka matan Maricel? Apay man na nakasta ti tono ti boses mo si Kabenson. Apay di mo imbagbaga kanyak anangala ka iti babaw nan dito'y balay. Nalipatak lang nga imbaga. Talagaan na nga la akon iti babaunan. Tapno awan pagapaan ta. Tani, diya nga rod masango ti agluto kan aglaban no daduma. Ay na bakit? Imbis nga isurom di anak tang agluto ka naglaba. Saan man? Ispoil them mat ngamin una yan. Kasano ang makasuro nung kastala? Ubing pay ni Lyra lakay. Anya nga rod tinamnamaam kan kwa na. May mayat matlaang no ti panagadal na laang ti pamaysana. 15 nan bakit? Rumbang la ang masuro ng dagiti trabaho. Nagsimple a trabaho, ngumawan pa amo ng aramidan. Ay na, may mayat matlaang no adda ti babaunan lakay. Ay, nukasta ka na yon. Saan ka makatulong iti anak mo? Amangan no si kapay ti mangisagmak iti anak mo iti kastangar aramidan. Di ka man nagsao iti kasta si Kabenson. Mangisagmak asasawam mo. Overthinking kalaunay ngamin. Iso at tila ibagbagam. Aramidak ti kabailak para iti anak ta. Tapno saan amaya dayo tirik na nakadata. Anya amang iturong iti kamali adalan mat asasawam dita. No awan na saya at nga ibagam, aguli makalatan. Masansan ka no, ti apayo kinilakay mo anak ko. Apay, nagpulong mananday di Abenson kada kayo tatang. Diyak pa'y nakasarita ni Benson. Ti karubayo tinakadamagak. Diyo amo ti ugali day di Abenson tatang. Apay, kabkabilan na kaya. Saan mat ket di? Ngam kasla ti kayat na ket agrigat kami iti anak na. Kasanumit, alay bagam ti kasta anak ko. Idi manugutak na umakar ni Lyra iti pribado a pagadalan. Nagadu asa una. Idi nangalak iti babaunan tapno adda agluto, agdalos ken aglaba, kinontra namanen. Gastos mo't ngamin dararami naman ako. Panunutom ka de. No iti pampubliko a pagadalan ti pagadalan ni Lyra. Makatipid kayo. Sa maysa, sanyo kasapulan ti katulong. Pagtitinulungan nyo ati maarami dito nagtipagtangan nyo. Tapno makatipid kayo. Nalakati ag saungam narigat ti mga ramid tatang. May mayatlat tano at dababo unun. Parikot yun to ti pangalaan nyo iti paswilduyo ah. No saan akayat ni Benson ti tumulong? Kisayak di savings mi tatang. Anya? Nana, kanayon kay samutan itayan da Maricel. Wen atay nala nakababaunan sale. Babaunan? No kasta? Nangaladagayam iti babaunan da? Wen tadi nakanumot masangot agluto. Aglabakan agdalos. Kat nilayrangay nga anak da nana. Balasang matanday jay. Adda di tabalay da. Agkulkulong mo't iti silid na. Sa larumar numabisin wano agdigos. Ay, amoyo nana. Nadlaw ko man. Pampanoy-nuyan ni Maricel di anak na. Di nansama ngamin kayat na maisuro iti trabaho. Jak amo balasang ko. Nanang, kayat kumati maadan iti nginginaan a cellphone. Tekas la cellphone di ka iskwilaak. Kastoy man kitaan nyo dito ladawan. Ay na anak ko, kaano la ang idiginatang tayo ti cellphone mo? Blurred mo ti camera na. Saan napintas ti quality ti camera na. Kastoy a cellphone ti kayat ko nanang. Anya? Ala, siyak ti makaam mo. Igatangan ka, anak ko. Ay, agyaman ako na nanang. The best ka talaga. Anya man hindi ito naka-echo bag nga nyawid mo bakit? Saan aparakan ka daytoy, Benson? Para ijay anak na. Baro a cellphone na. Manen, kabarbaro pa ila tayo cellphone na. Gimatang ka manen. Di bali tadamat savings tayo. Kan agsusweldo tamat. Ay na, saan tayong agururnong para iti kakastala nga banag bakit?
Panunutom kumamot ti bannog ta Ulitak manan para iti anak ta da ito nga aramida. Saan para iti bagit? Saan anasaya ti kasta nga raramidam? Saan aga po ta kiniddaw na? Kit itid mo adagos Saan akasta ti husto pa ng padakkel iti anak? Amom Benson, awan pa'y napuutak nga inayunan na. Kontrabida ka akanayon. Pasat ti panangipatag ko da ito'y iti anak na. Ti kayat ko, naragsak akanayon. Sana nasaya ti kasta nga aramida man ako. Agtipid ka kumamot Kasta ka na yun ti ibagbagayo matatang. Naimbag pa ni nanang. No adadawatag, itad na adagos. Saan nakaskada kayo? Jakla kayat ang mairwam ka anak ko. Si kanto ti nakakaasi. Kasano ko man nakakaasiak? Naragsakakit di ata maitad amin na kayat ko. Numamuan ni lulom dayta. Sigurado abagbagaan na kaday jay. Asino nga min tinag ko na nga gipulong kayo manan? Saan nga amin abanag kat pakibiyangan nyo? Sige, panawan kayon tadapay papanak. Sabado ita anak ko. Sa di naman ti papanam. Kadwak dagiti gagayim ko. Nagpakada akon kanina ng itay kat pinalubusan nak. Narigat ang mapagbagaan ti anak ta. Gapu iti kastangar aramidam. Apay asyak ti pabasulam, no saan akayat ni Lyra ti dungagkan ka. Kasano? Kat itid mo mat amin adawatan na. Nga oray saan mat unay nga importante. Saan asyak ti pabasulam, Benson? Tabagim ti pabasulam. Kontrabida kan tumat akanayon. Saan ko akontrahan tar aramidam bakit? No amo apagsayaatan ti anak ta. Pangaasim, Benson, di nakrangrangan. Panagkunam ka di. Kat nasaya ti kasta pa ng padakkel mo, iti anak ta. Nan, mangtad kakit di iti kwarta ta ang sweldo manen ni Nana Rosita inton biga. Pasensya ka, Maricel. Ngam saan akong nagtrabaho dito'y balayaw inton umay abulan. Apay ngay nana. Nabayag ako nagtrabaho kada kayo. Bakit ako? Jakun ka ba ulan trabaho? Okay, saan kay alapdan no kasta ti plano yo? Pagyaman ta maawatan nak. Di kay madanagan. Tumulong at ngagsapol iti kasukat ko. Sana nana. Siya kun ti makaamo no may papan iti day tabanag. Anya ti masapol mo, Benson, anak ko. Tatang, agparikutak nga rudan. Ha? Anya ta pasama kaya? Talaga anaya dayon tirik na tapo ko yung kanyang tatang. Sipod high school, aging gaita kuleyo. Spoiled iti nana. Di na amo ti tumulong iti trabaho di balay. Di na amo tagtipid. Kan kaslay matap kanyak nga amana. Wana, takanunungan mo ti nana ti kasta nga rabid na. Ipagarup siguro ta asawam. Apagimbagan ti anak yaw ti kasta nga aramidan na. Di na mapanunot. Nga amang iso ti pakaisagmakan ti anak yaw no dumting total daw. Tulungan dak ko matatang. Kasarita yung man ni Maricel. Barang dangganda kayo. Kumusta kan? Lyra, apok? Nasaya at latamad lolo. Ay, ninanang latati kasarita yun Tadapay atindarak a birthday party. Nakaumay ka mo, tatang. Manang, na kayon ti makamu makisarita ken ni lolo. Amangan numaladaw akiti papanak. Sige, mapanakon. Agan-anad ka, anak ko. Ada ka di ibagayo, tatang. Anak ko. Papakas jay ti kawas ti anak mo. Makikita ti tiyan na. Tatang, kas di ti uso ita. Apay ka di. Ay, balasan ti anak mo, Maricel. Isurum ko ma, ito husto adalan. Kat kasta mo tar aramidak, tatang. Anya ti panagkunayo aya. Ipalubos ko ayamot ang maisagmak ti anak ko. No kanayon mo akong sinsyen ti anak mo. Ang mga numayaw awan to.
Sana da ka sa pagbagaam. Sana nga amin nakidawon na ka itid mo. Nga oras saan mo't nga importante. Ti priority ita kat ti pagragsakan ti anak ko, tatang. Diyak kayat aguraan nak akas iti amana. Bidot ti kastawagas mo anak ko. Saan a panangisakit? Ken panangipatag iti anak mo ti kasta. Panangispoil ti kasta nga aramida manak ko. Sa dino tayo tanak bakit? Awan pa'y text na. Sigurado asaan pa'y analpas ti birthday party nga inatendaran na. Kat no ramiin. Ay nasaanin nga ubing di anak ta. Kasano? Nadada ka sa mapasama ken ko na. Ay na, yan da tayong kumakapo. Adday ta ka manen ako nak. Ag-overthink ka man nga minin. Adda panunot ni anak ta. Awan ka di ti panagtalik mo kan ko na. Pinalubos ang lang amin. Anya nga rod ti kayat mo. Ipupuk ta ti anak ta dito'y balay. Sana kasta ti kahit ko asawan. Istrikto ang kumamot no may papaniti ka kasta banag. Nang ron agad di mo makitkita no anya tar aramida na ijay. Di mo ammo, nupul no a birthday party tinapananawan no anya. Ay nalakay agawid to kadilat na. Negatibo la akanayon ti adda iti panunot mo. Apay nga itakala ang nagawid, Lyra. Alas 6 ni Tagsaba. Sa dino tinagturo kami darabi. Iti ayan ti gayem ko, tatang. At damat ti balay mo apagawidam. Didak man sermonan tanapuyatak. Amangan no niya pa'y ti maisawang ko kada kayo. Pagsaya atam ti pampanunutek. Pagsayaatan? Wow! Kaano pa imot? Kitno ka na yun na kontraan nyo dagiti araramidan ni nanang para kanya. Gaputadyak kayat asabali at dalan ti maturong mo. Unay, Anyaman daytan aya, Benson. kasarita yung man ni tatang nanang. Kaya't kung tagi na na, makaturturog akon. Mala, ingka maturugan anak ko. Wen nanang, Apay manen aya nga ungtam ti anak ta. Damdamaga kilang nagturugan na idirabi. Agromen ti kastar aramidan na. Agawid no kay kayat na. Paset ti biyag ti balasang ti kastalakay. Di mo istriktuan ti anak ta. Tamangan no rebelde. Bakit? Ayan ni Lyra. Aday di banyo. Ape asan manen asimra? Manon nga aldaw tilangan na Ha? Anya ti mapaspasama kita nakta. Apay nga agbakbakwa. Diyak ka mo ah. Mala, tamapanak man iti ayan na. Anya ti kayat asawan ti pregnancy test anakitak iti basuraan anak ko. pagkawanan dak kumananang. Nga masikugak. Anyat inararamid mon. Kasano nga roden ti panagadal mo ita? May sa atawan laangan kat makalpaskan iti kolegyo. Nailaw anak nanang. Anyan to laangan ti panunutan dagiti tattao. Dagiti kaaruba. Dagiti kakabagyan tayo. Sorry talaga. Hidya ka mo no anya tinagkuranga. Taapay anaaramid mo ti kasta. Sigurado asyak ti pabasulan ti amam. Iti kasta nagtungpalam. Basol mo. Naapay kasta tinapasama kita nak Tamaresel. Natangkan nga minti ulong. Apay ngay asyak ti pabasulam. Gapot akong sintidor ka nga ina. Kamalitiwagas mo amang padakkalit anak ta. Anya nga ita. Naisagmak lakit garudan. Awan ti sabali a pinanunot ko. No di ti pagsayatan na. Kentap no makaturpos iti panagadal na. Sipod pa'y ubing ni Lyra. Itad mo amin adawatan na. Uray na minsan, jakpulos nang nag-abinagbagaam ti anak ta. Wan akanayon ti sungbat mo, tunggal adda ti bagana. No kontrain ka, agungit ka. Sa ita, ibagam nga awan ti basol mo. Diyak nagayatan ti kastoy anapasama kiti anak ta. Sana pulos, Benson. No dimngag ka kumakanyak, saan kumaan na pasamak ti kastoy? Awanan! Nailaw-anan ti anak ta. Anya ngay, kat agunget kayo met no adda ti bagak.
Siyak akanayon ti kamali iti matang nyo. Ita, sika ti pabasulan dagiti tao. Kanayon mong tumag nga ungtan ni Benson. Nukas di abagbagan na ka. Tata, Saan ngamin anasayaat? Ano anya ti kiddawan ti anak mo? Itad mo matadagos. Di uray man nagsakit tinakam ni Lyra. No sana mapatgan ti kayat na. Tinapatag. Maya dayo iti mabalin apaka isagmakan na anak ko. nagbidutak tata. Husto ti asawak. Bidot ti wagas ko anang padakkel iti anak ko. Sakbay nga plano ka nga may anak. Kasaritan pa'y ati asawam. Pagsaritaan nyo nga umuna. Noan niya ti rumba nga maramid. Sakbay nga agiwayat ka itadang. Di ka agdesisyon, asiksika lang. Agtinulong kayo nga agasawa para iti masakbayan ti pamilyayo. Itata nakapas ka nanak ko. Anya ti plano. Ituloy ko ti ag-eskwela, nanang. Saanan? Tama nga numasayang maninti gastos. Makiasawa ka langan. Intarayan na kung tinakasikog kanyak. Iso nga awanan namnama ama ornos pa iti amin kada kami, tatang. Lakay. Ikanta ko mapa iti may sa agundaway ti anak na. Siyak ti mga awer iti apukot na. May karinalakit di atinan ulitan tinaramid na. Kan manipod dita. Siya akon ti matungpal dito'y balay. Ha? No kayat mo ti agadalmanan, Lyra. Tungpalam amin akayat ko. Suruwam tagtrabaho dito'y balay. Nang runa kat addan anak mo. Uwan, tatang. Ikarik. Sana pa nang ipatag ti panang spoiled iti anak. No patpatgam ti anak mo tubngaram iti madi nga aramid na, tapno sana sumyasi iti husto adalan na. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, di day darama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tagngina iti tunggal maysa.